10. Pričnemo z odprtjem dvorane in bomo pogostili vse bruce in ostale z našo tradicionalno pijačo, to je bruci mor. Potem bojo potekale igre brucov, nato pa zaobljuba vseh brucov, to je letos novost na našem projektu. Potem pa pride na oder Jelena Rozga, ki bo razdevičila bruce na prvi njihovi zabavi na Štuku. V Štuku se mi zdi zabave dobre, všeč mi je, ker ni pretepov, ker tega recimo v Prekmurju ni. Dobre skupine imajo, sicer rad bi tudi, da bi bil kateri drug dan tukaj zabava, ker reže bi hodil na predavanja, ampak super pijača, osebje je tudi zmes malo tako nabrihtano, ampak je super, družba super. Ja, na Štuku je zelo fajn, danes naprimer smo zmagali, in zelo različne igre imajo, zelo dobro smo se odrezali, je zelo zabavno in mislim, da je moglo več takih zabav biti, kot pa naprimer v Štuku, več take zabave. Maribor, ja sam u Mariboru sad već kao doma. Sjajna publika koja me dočeka, raspredan koncert večeras, publika koja pjeva stvarno sve moje pjesme. Naravno da sam ja najsretnija kad publika pjeva ove moje zadnje. A to je Udajem se i Nasljednika, tako da se nadam da će večeras kao i uvijek u Mariboru biti izvrsna zabava. Ranje si od pića svake subote, pravi primitivac, širiš ruke svakoj se nabacuješ.